Jeste bre ljudi, evo nas ponovo u Bosnian Game. Kao što vidite danas ćemo igrati igricu Zig-Zag. Čisto onako da ubijem malo dosadu, pa hajde počnemo. Odmah čekajte da se uđem tu. Tako. Idemo. Opa. O lijepo. Šta mi se dešava bre jebote? Neće me nešto. Kako neki ovako može da štrikaju. Jebo maj. I evo ga najveći rekord 89 točno. Tri. Ja sad rekao 92. Meni je igrica baš cool, sviđa mi se, zanimljiva mi je. Ja mislim da možete imati sebi loptice, vam ću vam pokazati. Vidite, imate ovdje nevešte, dakle loptice imate. Tu vidite. Evo uzet ćemo ovu. Kako da se zove? Čekajte sam malo. Evo. Ti nekakva blesava lopta.
Happy. 95 skor. I ljudi, to bilo to u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio, ostavite like, komentar, subscribe. Pozdrav do sljedećeg klipa, pozdrav.